uyivumile into zakho zangahambi kahle. Mana ke ngutshele ngomeli, uMary wena lwana owakhitshwa amadimoni angu-7 wayefemele eMagadala waze waphiwa ibizo ukuthi nguMary weMagadala. Kwakusenzakalani eMagadala? eMagadala kwakuyikhempu yamasotsha. So uMary wayesebenza ukuthunga nokumenda abayinfomu amasotsha. Emini uMary wayebhize menda abayinfomu amasotsha, ntambama amenda amadoda abo. uJesu mayefika akukhulule, uMary akhululwe, mwena lwana wakhululwa nguJesu. uMary emkhuluma ngayo, mwena lwana kwelinye ilanga uMartha edidizela owayehlezi enyaweni zikaJesu. Ababhalayo bathi uMary ungena abantu wabanjwayo walethwa kuJesu. uJesu wabhala phansi, kufuze akhandwe namatshe, kwathiwa ungabangaphi abakubeka icala, hamba ungakusona. Nxa uJesu engasaphendulanga umthandazo wodwa, uMary uyakhohliswa. Ellen White nxa ibhala uthi we can fear the future, least we forget what he has done for us in the past. Singesabi kusasa nxa singakhohlwa ukuthi uJesu senzeleni isono. Njengokuthi umngako uqotha umsebenzi uyamkhohlwa uJesu, wena wofuza ufelele ephonsoni operator lomntwana. uJesu wala njengokuthi indoda siqotha umsebenzi usithola izigubhu siyawudinga ebapostolini. Wena mane uyakhohlwa uJesu amenzele iqiniso. Ngenxa yokuthi indoda isikhombile, sikhonjiwe, sukhalala lasechechi sukuyangolevenya, khalalela ubani? Mary uthi mina uJesu wangikhona ngisamfuna, mina ngisasihlalele ematrasi. Martha nxa lokhu ngifuna uJesu wakho hamba mina ngisela ndabala ngoba kaphendulanga umthandazo kaLazaro. uMartha uyaphuma uyahlangabeza uJesu. Ngithe sembhale eBhayibhelini ngathola ukuthi uMartha wayewesi kunoMary. Uthi wena Mary uligwala, mina manje ngifuna ngitshele ubusweni indaba zakhe. Mayefika uMartha uthi kanti wena Jesu ubungaphi? Ngabe ubukhona? Ngabe uLazaro uyaphila? So wena Jesu nguwe owenza umfowethu wafa, kutshela indaba zakho. Kulapho uMartha abathi uJesu angaphuza ukuphendula, bathatha iblame yonke bayibeke kuJesu. Uthi Jesu iproblem ikuwe, ngabe ukhona, ngabe uLazaro uyaphila, ngabe umfowethu kafanga, ngabe Jesu ubukhona kuleli interview, ngabe likhathiwe, ngabe Jesu ubukhona kuleli theater, ngabe uvuyile umntanami, ngabe Jesu ubukhona. Jesu ongaphi? uMartha abesemkhanyeni uJesu. Ngoba esabatheni sisithi la bani bona Jesu
wahleka yena sizwa ubuhlungu kuthiwa uMatha wasentshintsha masinyane kwasa engqondweni wathi Jesu nakhathesi ngiyazi. Even now I know ungabe kade ungekho egula, ungabe kade ungekho emngcwabeni, ungabe kade ungekho sikudinga, kodwa namhlanje ngiyazi ukuthi ungatsho noma yini ubhuti wami uyakuthola ukuphila. Hayi bathandela uJesu engabe kade engekho, angabe uJesu kanikaswanga, kodwa ukungimisa lapha ukuthi namhlanje ngiyazi ukuthi u-Alpha no-Omega. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova Jireh the God who provides. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova Nisi the Lord our banner. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova Mahosi the Lord our fortress. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova Mahoshafet the Lord our refuge. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova Rapha the God who heals. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova Shalom our God our peace. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova Koleka the God who redeems. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova Elroy the Lord who sees. Namhlanje ngiyazi ukuthi uJehova supporter uNkulunkulu Sabaoth. Ngiyazi ukuthi nakhathesi ngiyakwazi ukuthi uJeremiah uthini ngayo. Uthi kuJeremiah 32:27, behold, I am the Lord of all flesh. Is there anything too hard for me? Ngiyamazi ukuthi uthini kuJeremiah 29:11, uthi for I know the plans I have for you, plans to prosper you and make you someone in life. Ngiyazi ukuthi uthini kuJeremiah 33:3, uthi ngibiza ngizakusabela ngikutshengisa into ezinkulu ezifihlakeleyo. Ngiyazi ukuthi uthini ebhukwini likaMahubo, uthi kuMahubo 50:15, ukhuleka kimi osukwini lokuhlupheka, mina ngizakukhulula ukuzungumisa. Lina kalikwazi kodwa ngiyazi ukuthi uthini kuMahubo 34:10, uthi izilwane zingaswela zilambe kodwa abalungileyo abasweli kuthokuluhle. Ngiyazi uthini kuMahubo 34:18, uthi ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa inkosi iyakumkhulula kuzo zonke. Lina kalikwazi, mina ngiyazi ukuthi uthini kuZakhariya 10:3, ithi inkosi kayivumi umuntu olungileyo alambe kodwa iyadanisa izifiso zabantu. Hayi, lina kalikwazi, ngiyakwazi ukuthi uDavid uthini ngakuThixo, uthi ngangimutsha khathesi sengimdala, yet I have never seen the righteous forsaken, neither their children begging for bread. Psalms 37:25. Yes. Lina lingaba lingakwazi kodwa uDavid uyazi uthi the Lord is my shepherd. Ngiyazi, lina kalikwazi, mina ngiyakwazi ukuthi uJesu ngumfanele kubo. Ngiyamazi uMelisi wami, uyanganyusela emadlelweni aluhlaza, okungenza ngingasweli ukuthi uMalusi uyawazi amadlelo. Ngingabe namhlanje ngisidla kumalawula amadlelo, kodwa nxa sokulayithe emadlelweni, he will lead me to greener pastures. Hallelujah. Nxa ungalaliswa esibhedlela, nxa bengayibambi iTB, nxa bengayibambi iHIV, nxa bengayibambi icancer, nxa ndawule esikotini sethu silokufa, dondolo lwakhe lentonga yakhe bengithungameli. Ngiyazi bebhethile ngikhaya, kubhethiwe kwafuma kodwa akulamntwana oyendayo la, kuthiwa balaliswa lezinto labontofa, kubhethiwe kuthi akulamntwana omfana othathayo. Uthi ngiyazi ukuthi uyendlala itafula phambi kwezitha zami.
He was 4 days late, yet still on time. Ungangani usuphuzile kwenda, is still on time. Abantu ababesithi sokubolile, sokunuka kuJesu kwakunukelela. Kwesinye isikhathi umuntu uyama isituation yakhe ibone. Avuma uhlupho lwakho lwaziwe inketha yonke. Ukwenzela ukuthi nxa sekukhulula inketha yonke ibe wazamandla esiphambano. Ningwesikhathi uyavuma. Problem yakhe yaziwe isigaba. Baxoxa ngayo ba-WhatsApp ngayo. Ukwenzela ukuthi nizwane kuphenduka abaningi. Ukukhuleka nabantu. Ade sibe nombuzo othi wona ngabe Jesu does Jesus care? Ngesabu ukuthi kulo muntu obiyelo umthwalo awene la umkhaya. Yena zechechi kompenzana. Abantu balomkhulu esabathi. Okubuya lezinhlungu. Bazishiye egedini. Bazidobhe babuyele naso. Kulolethi lodokulindeleyo. Kule 2 months ungabhadala. Jesus cares. Ulomuntu ogulayo omthiye ekhaya. Jesus cares. Ulomtshado eselihlalela abantwana lesathinta. Jesus cares. Kade waqeda isikolo lama-degree lani unamathisele emdulini kawukhathwa. Jesus cares. Ukukhuleka lomuntu othi la namhlanje ngiyazi. Sengibe yinhlekisa mina. Ngizela abantwana baphume echechi. Kodwa namhlanje ngiyazi. Akuyikuhlatshela. Kuthiwa nxa amanzi ayezungazungezwe echibini laseBethsaida owayesindiswa ngoyedwa yokuqala. Owayeqala athalaze wayethe fika ingilosi sesihambi. Kuthiwa uphose wasindiswa. Umlilo sedunga ichibi lothandazo. Ofuna ukukhululwa kazokubona. Gijima. Uthi lintshumayelo likhondelile. Gijima. Sondela na bane babasa. Bosansi. Ngizakumisela wena tshela uJesu uthi unamhlanje Jesu ngivusela uLazaro wami.
Wathi singakhuleka kusukela ethembeni usabuso usekhaya ezweni ngakwefole ukuzwa ithandazo sokukhulu esikhuleke sisemasithini wethu sisemabhedeni wethu ema-ofisini nasezitulweni zethu uzwana ukhulekwa ngesabathi jeshi abantu bakho baguqile bebesebenza umbuzo olumele noma Jesu ukuthi sokungani ukuthandaza akwenza abanye bebesebenzile ukuthandaza ngoba bangazi bathandaza kakhulu sicela impendulo njengenceku yakho oyisekhuleka yilapha ukubanikela phambi kwesikaZulu bale ncwadi yezicelo munye ngamunye abakubhalele yona ezinhlizweni zabo bala okusenhlizweni yabo ngokwabala enhlizweni zabo baba abasela enhlizweni zabo mama abasela enhlizweni zabantu abatsha abasela uzuphendula isicelo sinye ngasinye ngegama likaJesu. Abanye balapha bayagula, abanye bayagulelwa. Vula itiyetha Yesu, gqoka igawuni lokwelapha Jesu, yehlele impetha, yelapha amabhiphi ala, yelapha imikhuhlane yetshukela, yelapha imikhuhlane yamathambo, yelapha isihlabo namaqhola abuhlungu ala, qeda amakhanda lamehlo angasaboniyo, yelapha abantu bakho. Abanye banamakhensa asekumasiteji amangaliso odokotela. Ulembali yokubamba iziphofu zibone, izikhuli zigijime, izathuthe zizwe, izimungula zikhulume, bamba lapho kuhlupho. Ngicela belaphe ngegama likaJesu. Xa uselapha bala, selaphele isihloko sethu. uNkulunkulu ongafaki kwabhoda, awudingi passport, awudingi visa. Finyelela kulabantu babekhona, bafihle ngemva kwesiphambano. Sathane lamadimoni abaphakathi lezimva kubadinga kubaswele. Kulabantu abaguqelayo, abazisebenzayo. Kulabantu abaguqela
abadinga umsebenzi, kulabantu abaguqela abangenantokozo abasebenza. Jesu mangalisayo ukhulekela abantu abadala abangakhatshwanga, ngicela inyama leyi abakhathwe ngegama likaJesu, ukuze umhlaba ukwazi ukuthi namhlanje siyazi ukuthi nxa wakusulaza ungenza lempi. Ngicela abala abasebenzayo bahodela amakhastoma abhadalayo ngegama likaJesu. Ngicela kuthengwe kungani kwenziwe udumo namandla kuye kuwo. Abangama-sales rep ngibadingela ama-client basila ama-deals ngegama likaJesu. Abalapha abalamaphupho lama-project proposal kodwa bengelamali yesitati, ngibawithdrawela imali e-reserve of heaven ku-currency elimanje, banike imali yesitati ngegama likaJesu. Abanesikwelede kunembali yokubhadala isikwelede. Umama sebemthathela abantwana wenza isimanga samafutha wabhadala isikwelede. Abafundi sebebahlupha ngomthetho wenza isimanga wathi bayebamba inhlanzi wawufaka imali yokubhadala isikwelede esiswini senhlanzi eyawingaphi. Abanye isikwelede ezinkulu sebehlezi kuthi amafoni. Jesu amangalisayo bakhulume namhlanje ngegama lenkosi Jesu. Abanye balapha limomangalisayo imishado akumangahle, abanye batshela ichurch ngoba balenhloni, ngeke batshela abazali ngoba balenhloni, ngeke babuye ngakibo sebebadala. Jesu amangalisayo anika imishado esiyekhulile ngegama likaJesu. Kulabantu abatsha abadinga abantu bokuthapha nentombi ezinhle ezingakahlangani namajahakileyo, bahlanganise lamajakazi abathanda bangasoze abasuse esiphambanweni. Ngabe khona abaguqela bethandana labantu ababadlalise isikhathi, udilize masinyane ngegama likaJesu. Ngabe khona bala abathi imali iyavela nokulobola, banike masinyane bengaboni ngegama likaJesu. Jesu siyabonga, singakhuleka sekele ukugudla imfundo wona obala esingakukhulumanga, okwazi sisengakuthintana phendula lonke ithandazo. Thintela abantwana bethu asebetshintsheshi, thintela umkethu sikhonza sodwa basala ngekhaya bahambele. Abanye baguqela bafuna amavisa, abanye amalayisensi, abanye amapassport, bavulele ngegama likaJesu. Abanye mhambo kasiphumelele, abathi ngosponsa sebebatholile. NgoJesu siyakhuleka, ibandla lethu lokukhona balithi amen. Ukuthi konke sikucele ngegama likaJesu uyasenza. Inkosi ukusizofunda kwesigaba. Banahle ngithathele lithi ukuthi ngibone ngoba nasekhaya. Ngabe ngilintonga benza intwalumba. Ngabe ngilinyasaba benza iswikolo. Ngabe bathandeka ilishona njengomabutho benza thithi notenda.
ngabe bathandekayo ngilikhiwa bengizathi thanks. Ngabe bathandekayo ngilichina bengizathi nihe. Ngabe ngilivenda bengizathi ngiyarekuwa mshiyarekuwa. Ngabe ngilichanganye bengizathi kesile ngovu chikwembu chomukhathekisi. Ngabe ngilikalanga bengizathi toboka kwazo. Ngabe bathandekayo kodwa ngesizathu sokuthi ngilidebele elingumfundisi ekhezi lapha emaphakeni ngithi siyabonga. Shuwa kumnandi kwaseJerusalem. Xa ule church engadondi ukuya kiyo usenketha. Inkosi lenzele kahle. Ngoba personal ministries director. Ngifuna ukuphi offer open check. Ngifuna ukubuyela eTower Lighting lapha ngegama lika Jesu. Ungayeke ukwenza kungabuya wena kuqala ngiyabatshela ukuthi sifuna ibhuti. Kodwa ungayeke ukubuya indaba zakho. Kwesibenzele. Amen. Siyabonga shuwa sidlile siyabonga. Amen. Itshona njani ngegama lenkosi? Ngithunyiwe lapha abadala ukuthi sizobonga umfundisi Pastor Turan Sibanda. Thank you for coming in Jerusalem. Siyabonga kulo. Sithanda ukubonga abayenza bonke program yokusaphambili sichaza ngo-6 siyabonga mdala ihambe kuhle. Ngibabona bahali emaphisi ematankeni. Siyabonga. uNkulunkulu ebenzele kahle. Amen.